Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Islam jama'a kulu mataran go mataga me arawan nya fo sinareno Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi won kun video ni kan gondo Google Fonts ni won mode person din nyaga. To inshallah kuni kayim tabara se matkancin din gondo Google Fonts ni won mode person din nyaga li mura kan bon fe da gon kambara inshallah yi tabara se matkancin din tek won mode person tajandi ko kudam mode pass taji kan ka izana inshallah kama bon sel normal inshallah. Kama chini kukande in free one vidara alba in free one vidara don kunu tin one channel on kan sintere kan segne Zarma Tech TV de manna ni sa abone in waranga alfarma nim gunne oni gidi antum cire wali kware wali pi kanga ga antum abone ma abone ise akan din se o platform ma karise di ir ko TikTok oran go gol video guna nim gunne o bene ligdi please kan cire fo gon mananu nim kane bon bines de son photo do mananu nim be video azute fo bare nim partager bor hiki hinse kama chini kukande in free one vidara. Okay, mashallah matkancha na rango di matoro ni teso nugo funu wan selero parametro ra. Alal misali so yimu ko yiwan selero parametro ra. Setting. Kana pada record nan. Din kan wan selero setting ra chinin furara chin din furara chin matoro ni teso num chandi kaneo. Num chandi kana kagden se Google mu furara chin din furara chin nim hin sura ga ferin se achin. Da ferin se achin nim tabatan de kan wan konto kan ba ma won mo de paso chechi nim kaneo na kagden se manage Google account num furara achin. Zan tok furara achin matkanchin go gidi so nim hin suru agbisan ne. Okay, mashallah matkanchin go gidi akkan din neo num kaneo na kagden se personal information num bisno din num kaneo num kakana kagden se security da den se security so num chandi kaneo ganda num chandi kaneo na kagden se password nigdi na kagden se mode pass neo mi chandi kan won mode password achin so yim hin suru. Okay, mashallah zan tok fur won mode password ag chabin se achine. So din se lero go france nim kaneo na kaden se gando na kagden se oublier mode pass num furara achine. Zan tok furara achine so akkan din se achine matkanchin go gidi. Nim tabbatan di kan wana selero li morakan ferinda wal recover email o kan dan nagan bay matono ni teso yim kaneo imna ni wo ga koddo sambi se yi wana so in koddo sambi se yi won email o mo so yi fur ko koddo ni sambuka. Okay, mashallah matkanchi naran di koddo koy sambingi isa ingina yakin so yi koddo dan neo numo din won se lero gon se wono ne recover email o gon se kan bon nedinya kan bon na recover email o dai wol bendin won se lero limora kan bon din fero te koddo ne dum sambinse so num kaneo next num na next yakin matkanchi no gidi zan tok na na ci gine confirm continue num na neo. Okay, mashallah matkanchin nugo gidi so igine nim dan nim tajan new mode new password igichin se num gorandi wan kanga sandigumo yi hanno so iko ki wan mode password dan kiyeka. Okay, mashallah matkanchin ine so yiwoyi ni wan mode password dan matno igine yikana na kagiden se change passport changer de mot de passe imna na bon hinne yacine zai tok na bon hinne yacine I wan mot de passe o abarma hinna dangi dine gine se password change successful abarma hinde no so I continue so I be I wan mot de passe kay goida to inshallah mat kanci ni gantera nene igna sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.